Ekitabo kya Yobu essula ya 23 okugarukamu kwa Yobu. Bwanyuma Yobu yagarukamu ati, nahati amaganya ganje n'obugomi okuteerwa kwanje nikuremeera okukira okusinda kwanje, nangwa kunaakumanya ahu naakumushanga nkahika aha kitebe kye. Nkaata orubanza rwanje omu maisho ge, nyijuza akanwa kanje ebyokwetonganira. Obwo mumanya eki arangarukemu, shoborekerwa eki arangambire. Akantunganiise nk'omukuru ow'obushoborozi bwingi ngaha, kureka akanyetiireho. Okwo niyo yine omutima ogwororokere yakutonganira nawe. Ori kunchwera orubanza akarucwa nkarusingira kimwe. Reba kundi kuza omu maisho nshanga atariyo, nkigaruka enyuma amburira, nkitoora aha rubaju rwa bumosho ndemwa kumureeba, nkihindukira aha rwa buryo nabwo ndemwa kumubona, konka we naamanya omuhanda ogundi kutoora. Heza kunjeza ndyarugamu ninshusha ezaabu. Ekigere kyanje kihamiire omu kiraari kye, omuhanda gwe ngugumiremu tinagutiishuka. Tindagarukire enyuma kuruga omu biragiro ebi yaragiire, n'ebigambo by'omu kanwa ke mbikunzire okukira ebyokurya ebincumirwe. Konka we tahinduka. Owakumuhindura noha? Eki ayenda nikyo akora. Mbwenu naija kushikiriza eki antekatekiire, kandi ebigambo bingi nk'ebyo abyine aha mutima. Nikyo nyiniire obwoba omu maisho ge, kundi kuteekateeka mutiina. Ruhanga agwisize omutima gwanje enshazi, obw'obushoborozi bwona antuntwize, ahabw'okuba nyehinguririziibwe omwirima, kandi omwirima ndindindi gwanshweka aha maisho.